Take care me Kumam Haman Kumam Gallery Malalem Sek. Tin guess what? Ocheke de welo atin pacho. Ai chuoni obeda boch achiel atietere to kwa ka me oniangi berwe kede kare ero tunie. Angwata yamo ni mano Uncle Steven ine ayamo kede u. Kede welo wa nyingi ngai. Ango nying mateni arabo Yame waber nying me goch. Ango nyinga me goch obedo Jogé. Jogé, yes. Jogé arabo jogo. Jogé. Or yes. spelling and be Joge. Jogé. Yes, Jogé. Okay. I mere no take the emphasis. Te gimora chalbala ara hyphen no ni we no. Yeah, differentiating or pick online. Jo tie atot atiyo kede spelling me Joge no. Jogé. Yes. So merango differentiating o merango bedo gino hyphen no. Bedi e. Yeah. Ang'eyo jatoto somo gi ng'eyo gime welo wate yango mano Jogé. Etieke di hyphen. Mama hyphen. It's not, I think, it's hard to clear for the angeo. I don't know how to explain those exclamations very well. But no. Yeah. Ang'eyo geniang. Yeah, angeo ako Steven Aroketo spelling no kano. So that you can pick it. Yeah. Nado yame wado nying cha mongolo kede penny. Me pacho. Ango nyinga George Ebonyu. Yes. Atin pacho ikomene. Ofoyo riaba kin kede wewe yamere me kuwa. Ada poyo toto alomina. So mano George iya itwe. Ango abeda nywali me soroti. Nywala nakatunyakano. Doko adongo nakatunyana. Do pacho ikome, pacho bedo alaki. Ajelep. Ningo dobe. Ofoyo neno sana. So giokelo watin en obedo nyutere ne wan dedede. Be ede bedo la chelie ya goch me jo pacho kuno. So dano na George kodi music mene mini go. Ango ago music kabedera tot. Do music mago concentrating on yeto twalo bedo Afrobeat. Yeah, so I thought Luongebe it's a Nigerian style, but it's not really a Nigerian style. Yeah. Ebedo, it's generally an African style because one in Africa we all have the same style of music. But you look at the instruments, cha-cha, la yeke. It's a very big instrument in Afrobeat. Ayeke. You know. Where the cattle. Actually, man are differentiating and from all other types of music. Ayeke no. Tienda neno ikanisani wamechalo kuno iwinyo ge Saint Esther, Saint Joseph ayeke. Iye di duong sana. Yes. Opoyo sana. So na initeke de wera di. Ateke de were bero walk. Ate wiyama ateke de were tomon. Ateke de were tomon. Were tomon. Pi wer nama gege project nama gege are releasing mwaka me 2022. Uda releasing EP obedo extended project. Bedo half me album. Instead of you releasing a full album, you can release half. Yeah. So half mero luongo benyo? EP, extended project. Extended project. Okay. Yeah. Do iwere tomon go. Dede udo mani chako were mwaka mene. Achako wer sek. Do officially me Jogé or recognizing ni music. Me Jogé or recognizing ango. Okay, or watch be me ango girl releasing music professionally. Obedo 2022. 2022. Yeah. Inge corona do. After corona. After inge corona okay loko patot sana. Yeah. Omio jo balawa na udo weko music. Bero kodo duogo. Stabilizing okodo chako bobo. Yeah, iberdo. Mano ber sana. Do na iko mwere ni tomon go. Gindede itie kere leb kumam. Lika gindede ti leb kumam. Anga awero kere leb
Mjungu. Is it? Lev mujumu. Levatar. Awero kede levatar. Ba. Do anyalo kede lebwada. Ba. Ango buli wer nango at least pore auche lebna. Tiento pacho en pacho. Pacho en pacho. Mano ber. Yeah. Omiyo wado tieko oudo kare meneno be. Obilo winyo were mogo tiekano. Oyamie mujumu. De samoro awi owil di winyo go lev Kumam do yabe. Jaka idmeni no. Kumbe na in. Ango ino. So were mege ikom were tomon go lia tie moro mege ya chakini to ni ajikin de tie Kumam. Le. Kwa ti achiel anyien ma water body. Wani jogo. Yes. Wer mo ogo be wani jogo inani go. Wani anga tieke de wer dango. Anyinge wani jogo. Do ageno wala chepak te were moga cheo ko kuno dago. Anyingi wani jogo. So pi poko merike da chiecha mi abera kapera me wani jogo katwere. Oriberenu wani jogo. Wani jogo karachel wani jogo. Wani jogo mina riberenu wani jogo. Wani jogo karachel wani jogo. Wani jogo amina enino. Atingo turu aikora teko na ditango boran. Tamna teko mina jo maro nyuako kopi ucha do inena ngai ai atotolo ikalubanga nakabedo por hai ango kene ni jurana. Okoyo sana so anywhere me urada te winyo ino. Kumbe jaka ate behind that massive sound enango mina. Okoyo sana jaka ite mano Jogé. Mino wa kapera no me wera mit sana donge tokwa. Amano no udo wada oto dikom. Kuto komuoto wala tuo ni kome wado ngeo bor nunya tuwal. Piendo ni piendo nai kare ni kita jote nyai keda abilara papat. Gitie nyai sana in music. Omi ngeo be toto me abilara chedo ngere. In music. So amano na ngeo kede kare. Kede ye imoche kede wande dede. Kumam doro tuno ke tunye. Dona kop nyo yamo ne fana tie neni no chepak te jo neni ma gege pienta da neni ma gege tin tam nyo imiogi about music career ni na apoyo twatwalo mina Stevie ango abedo wer doko wero bedi komango bedi remo nango geno sek yes chako ena katunya soroti kano tie miegu na dongo kaya man gini bin jagwa gini miegu aigo odongo karachel kede they've also had a lot of influence kangati ya mano so echala mano anga chaki soroti paka kana tie ni Kampala ageno be music warotera ka bor totwal do yaro tera kene ka riberenu ko bedunu karachel kono mianu support bala mieguna jabecho awinyo wa iune ni tingo wa wan lia tie kamo tero tunia abongo support un bala ka music oketo we are ready gi ikwanye kunodi tuko amano no udo atin me pacho da udo ngere do amano no like kangata moro temi to udo music ni dano me pacho kunara dano mora te winyo wa etoro udo music ni benyo ango music na tie most of yamere atuko music streaming sites ingeo reki udo music kit better where ko woto music uditero music to the music store physical store ko bino wilo tapes ko wilo CDs donan stores go do boli because of technology but stores go or moving stores go do online we yamo odarogi wi yamere kuno wi yamere yes so stores go en mango aketie music nado ko gitie stores dede adongo me stores bala YouTube Apple Music, Spotify, Boomplay,
Boomplay. Yeah, Boomplay mano to twal kitedano me pacho. Boomplay is very common. You do music no Boomplay. Just type there Jogé, Joge. Yaro udo music no. Yeah, kede YouTube bodo. YouTube jodede accessing or YouTube. So you just still type the name Jogé music aro music dedede me pacho. Yes. Pendo cheng moro achiel anga winyo werni moro achiel akoyambe. Epo ngani metwe ngawota moro koyamo na be mano Bana Boy. Koyambe. Do Bana Boy noni ba do okoyamo na be ngata achiel okobino konyanga be mangatin pacho ino nyinge Joga ko urere kede locha. Opiemo to na wilo popcorn memiyo dwana doko kwota. So akodi jachala magi udo yomoyiwa sana wan bala Kumam. Udo bedu ndo tiunu kede akaren kinara bedo proud kale muno yamo. Piento kana oto ekogo music mora mito kopenyo mano ngaino. Oro yama yambe dano no mesoroti etie Kumam. So Kumam udo rongeri epone nono. Opoyo sana mano pibino ria makin kedewa. Angeo jamina tots meudo lem ke pakitwero mito ngeno ibute jaka itni mano winyere. So gapire teke na one supporting atin pacho iwinyu ni ber ewoki soroti kana tona laki tuchada eti so giada te kwano bala jo ateneno Kumam gallery osupporting unatinwa imano promoting music career meren keneli etwero dokete god pi Kumam aloto ba. So kao wekone yeno mane musalaba mere kene me music liero twere. So support oro bedo kare posting music moro nenbe wado sharing amano no udo chunye da yombe tie kago Kumam tejo atio kede sound no ma winya nyogini go medo ne moral. So ejakait Jogé mana goj me atin pacho ikoko me. Donai Kampala kan kawano ria miye. Ibeda bala bo sarabo timan moro mitimo atwero supporting music ara oti studio gini go amano arabo tie kede management as sponsoring oyi. Alika the management teach matimo a complementing of music obedo design. Yeah, ango atimo teach me chilo ude. I don't know if that's the word. Chilo ude. Not chilo. Me no ude. Okay. Designing homes. Designing home. Balako na ture gono. Yeah, Chalmedano gono. Doli amano total. Designing ibad me. Designing furniture, setting up yacht, komini. Bala nanga tieke the sitting room na. Yes. Anga lung be jaka Jogé biango berkan. Konya ake TV tuai o timbenyo space ni ka space tididi o timbenyo pim neno benyo space ni jamo do ni space ni doko ko work di chill to twal. En teach na ngoino. Doko abedo artist da angatimo string art. Akodi art achala mane mano bedo string art ne. Yeah, and pienda teneno chalmedano ine do otimo usi. Yes. Mano art ausi kede sumali sakodi na man pero tieko kararombe me intimo akodi mano mane tero kare balachengera de kamano de tiek because before ever rudo board ni kochilo board ni ber then ko sketching ikodo ge obuo sumali didi ko ge laying ausin gi mano bedo teacher ber sana angodo le muda geno be in just beda bala boss do management moro tie akonyi kede chul moro tienti kan katero kamera kanyito ne jo jami na tetimere jami tot madiki nichele nena kodi gigo dede mano tij ma atin pacho wate timo ape udo nene pone be ebede di music industry dilia tie gi olole be arabe oto kuonyo gini go so ya pire tek do wando neno bo supporting atin pacho
osupporting atin pacho bino wilo jami metimo kidede ateni mano ber dona kop nyomi te yamone fans ni tiento teneno sawa kare terimo ango amito ber point to twal Stevie ba pi dongo wa twalo wa malo ingeo uni bedu bala gateway keepers one opoyo sana abongo wan liyo tuno karamoro yeah, but because of people like you enomiyo nana ng'ate kane enomiyo jo atoti mieguna kada mieguna te oko kano dede dwaro bino ng'ena so amito puoyo to twalo mina amito puoyo mieguna cheke da mieguna awero ate pato kano kede ka bedera papat omede renu en liye yot do mede renu timo tich chenga chela mane kene ya dijame lokere so amito kwano fans wa kede jo abeto awinyo wa subscribing our channel wa YouTube channel na searching o Jogé ko subscribing TikTok da following ango iko teach kede sounds na mewere na iko timo ye challenges iko sharing kede jo wotino ni atot so amano owaro tingo wa malo ude tingo wa okongere mano yes tingo wa okongere so bedo gi aber to twal opoyo sana mano jaka Jogé pimino Kumam gallery kareni pienta teneno shadows ni karemeti ni udine do iko yei yamo kede wa pimina tekera te chien kuno niang be agoch anyinge Jogé datie di kuiri sana ko supporting enero timone wa jamin maura sana in music industry amano no wek kwani chenga ber imede kede tech ni kene li ang'eyo ara tie project moro atie ise platform kuno project tie jikini medueni bobaro woto werache ilebwa yaro bedo wera ng'ich to twal anga woto wera ng'ich kene giti free water so ngeja de lalange na lalang so weranyeno waro wok ya jikini medueni akwa obedunu karachel kede obedunu following up so that giamoro kene anyien wok otwerunu pushing en paka kame twero do tunie opoyo sana weko jike kan hang'eyo podi oro mini updates dongo sana ayaye bute jaka idwa mano Jogé poyo sana pikareni abaka mepolo ni rieko kede winyo me udo sete pimino one music ango personally ate big fan ni dile muda kuida dopi quality mewere kede kitigo kede emiyo wala Kumam on ineno yango wiwa magwalado yayo mai matin pacho so giangate kwano meda kede mano chuny memino wa music amita mano kadi go kede lebina cheka datie do beri keto ber moro da miyo wado ng'eyo be yes kara lebwa tie meda kede jo tie supporting opoyo sana